نوکتی زنین جه هفته هفت hazır nözde hayanha jehla hükümet Harimi Kurdistan angu parti Demokratik Kurdistan ve sergelime ambargo ek hatiye danin o gelli varga şehit Rustem Cudi nikara biçe herimin dibin destadariya partiya Demokratik Kurdistan'da le herima hevlir nafçeynvi و دهوکو نافچینوی اونا گشتیج بو گلیم حتی قد خکرن ما د سالا کدوم مهن درواز بویده 14 مهانده بشیوازین جور بجور روش خو ج گشتی را گشتی را دریا راگهاندنی را لسر مدیا جواکی دهوتدنین روبرو ده به نامه‌یان راگهاندیه گشتی کیجان آلیان ده زوری زحمتی هنه گلی مخموری به کیجان زوری زحمتیان را روبرو مایه هم دالی تندرستی هم دالی پرورده هم دالی جیانا خواه جواکی دملی زاروکا ده جنان ده تایبت دالی آبوری ده 14 مه çava derbaz biye me vê berê niha rojane parve kiriye. Dema em îro va mehên derbasbûyê sala ku du mehên derbasbûyê weke filmekî li pêş çavê xwe derbas bikin. Na her roja ku derbas bûye şert û merc girantir bûne. Wekî gelê mexmûrê em xwe dilsozê netewê xwe dibînin. Lêberê dema em ev pêkanînên nerawa ê ku tawanbariyên ji rastiyê dûr ku ev ambargo hat dane ser me em ticare qebûl nakin. Niha dema em li vê rewşê temaşe dikin wî demê ew qas zarok ew qas kesên nexweş ê ku îro jiyana xwe ji ber mesela negihiştina nexweşxanê û derfetên jiyanê tengezer bûyîn jiyana xwe ji dest dane sedemê xwe ev hêzên îro ambargo dane ser me ê wekî pedek hene. Wekî meclisa gel, wekî gelê wargehê giştî nîqaş hat kirin bi navê gelê wargehê heyetekî şandeyekî serdana Silêmanî bikitin hegem her nikor bişin hewlêrî ji ber ku nexweşê me ji nikor biçe hewlêrî gelo em ê ço şande bişînin hewlêrî ew daxwazê me çêbûn daxwaz nehatin qebûl kirin ji bo vê wek şandeyekî me berê xwe da Silêmanî ji ber ku nûnerên hemû partiyan li Silêmaniyê heye ên rêxistinên civaka sivîl ên mafî mirovan kesetên navdar li Silêmaniyê hene dîsa ofîsên parlamento Iraqê nivîsîngehên wan nivîsîngeha parlamento Herêma Kurdistanê ji li wê de heye me xwest wek gelê mexmûrê êşa 13-14 mehan ya gelê xwe buwara parve bikin bi taybet partiyên Kurdî ê ku li wê dijî xwe girin mesela Yekîtîn Niştimanî Kurdistan em bêjin Tevgera Goran Hizbên İslamî girtu Komel û vane ê Komûnîstan ê zehmetkeşan Waliyê Silêmanî û weke din saziyên civaka sivîl ê mafî mirovan wekî Xaça Sor wek CDO weke saziya mam weke Heartland dîsa giştî rewşenbîr û em bêjin siyasetmedar û mamosteyên zanîngehê û parlamenterên kevin û ên nû pêvajiyên cur be cur de kar meşandin kesên navdar me xwest wan bibînin me evane hemû dîtin dastekî jor de pêşwaziyekî germ li şandeya me kirin lê em dikarî bibêjin me di civînên xwe ê li gel wan rûbirû de jî di hevtinê xwe de ji me ji bo wan gotin îro berpirsiyariya wan partiyên siyasî hemiyan li ser gelê mexmûrê jî heye ji ber ku gelê mexmûrê gelekî dilsoz e gelekî kengî hate xwestin ji bo parastina mafên Kurdan destkeftên Kurdan taybet di demê Daişê de gelê Kurd ê başûrê Kurdistan şehadiya vê kiribû ji bo vê wek erkekê wan wek berpirsiyarîkê ser mêlê wan ku li gelê me mexmûrê xwe derkevin me vê di civînan de di hevtina şwara got û me bi taybetî got eger hûn neşîrîkê vê ambargoyê ne pêwîst e hûn li ser
Parti Demokratik Kurdistan pedeke zaxtan pek binen. Nav vi vekili aynı zaman hem tevger goran de düzeyo seruki goranda hem de yekitin İsmail Kurdistan düzeyo mektep siyasi de hasta mektep siyasi de mevdin çeker. Mecbuan gut hun şiriki hükümetine. Eğer ir ambargo sermahaya buna bir hükümet harimeti meşandın hünc dedene. Vana باوکی وکری دان دیار کردن کو تو علاقه وان و تو گریدان وان ترول وان دوی امبارگو ده تونه ام امبارگوی که واسن نل گلین ام قبول نکین جهلا هزین کردی و امبارگوی که دسر گله که دسوز یک مخموری گله که فداکار گله که برخودیر گله که اشکشای کجبر ظلم و زور درود ترکیه جبون ناسنامه خو جبون مافین خوین روا این مروی و کمو گله کرد که دسروان ریان امبارگو وردان نسر این وی هستی مرا پر بکرن. اما گویی دمی مادام هند بیجن ام نر گلوینه ام قبول نکن امبارگوتی مشاندن چما هن شرکت حکومتنا هن وی ملی ده زختیل سر قدفی نکن. زختیل سر هریما کردستان نکن یعنی پارلمانتوی وانا نکن. وی سوزی دان ما یعنی همه آلیان ده وی جبوم آلی کار بن وی لگل ام بیجین تایبت پیدا کی و لگل آلیان دنیا سیاسی کم ببن. روش ما بگیرن دست و نقاش بکن وید داخلی خود چپ منده آن زمان ما به هر داخل چپ منی دا لور وی سوزی دانه هم یکی تیا پارلمانترین کردستانی نویسنگی ها پارلمان کردستانی وی سوزی داره که سردانه که مخموری بکن حتی که فراکسیونن همو پارتیان بین مخموری وی داری لیکولن کی پیک بینن و چافدری خوش به پارلمانی راگهینن هر وسا گوتن امی هولدان بکن کو جناب مخموری دو کس دبن سه کس دبن هد شانده کی جگلی مخموری بشن پارلمانتوی کردستانی وی درجه دخواز خواسته کی خواب بین زمان افراش امبارگو جل وی دری شروع بکن گله کسی نویسکار نافدار ما هفتم پیرا چیکرن ما مستین زنینگی حیوانه وانج دسوزی خو آن زمان و وانج گوت امی همو آلیانده جبوا پشتگیری نشا بکن و ارکید که بس عملیمه جبوا پاراستنا او هبونا مخموری او اراده مخموری او نخوشی مخموری جبوا درباز ببتن چه ورق خواستن ام حاضرین ام پیک بینین دوی آلی ده گلک سوز دانه نه ام مانا بنده ایدی وانا ده عمل ده جیانی ده جیانی کرن یعنی نه تنی گوتن ده عمل و جیانی ده گاف آویتن امی وی بشوپینین ام گلوان دکیلیان دانه و پیواجه پیشم ده لگوری ما وی آوانا ارینی باندوری خوابی کردن و وی پدکجی وی شاشتی آخوا اکو به داخواز و فرمان ترکیه پیکتینتن که نلایقی گیانی کردواریه این تویه وی دژی بردتنی وی امار گوسه مراکت. جبویه کی وی اف هودانی ما هرت بردام بتن و گلی مخموری ام تشکیل صف قبول نکن. جبرکو ام گلی مخموری اف امبار گویی جبو خوا این وکه بیمافیا کی پر مزند بینین. این ما به حق نکریه. و تو ام بیجین توانا کی دیجی زاگونین عراقی دیجی زاگونین حکمت حریمی ما پکنانیه. تو بیم پکرینی ما چی نبونه. لعالیه دن افشار مکه مازن جبو نتوین یکبوی ایکو خال پنابرند که خودی. ایکو بجد از مافی پنابرند پاریزم. گلو 14 ماه نتوین یکبوی کی دریه. ام دبن سیوان نتوین یکبوی ده ما مافی پنابری گرتیه. گلو نتوین یکبوی او مافی نجبو پنابره هاتن ناسکرین. 14 ماه هاتی بیم پیکرین. به تو شیوهی برانبری وی ارکی خواب جهنانیه. برفتی خواب جهنانیه. یعنی اف عدالت و دموکراسی نتوین یکبوی اکو بگوتن ده خوش لین زمان نرینی باندورده که ایدی تم وقت عدالت و دموکراسی وان تو نه جبویه که طایب حکمت عراقی جه لپیش جاوی همون او قص ایریش ترمشید بن ملکی داعش ایریش دکه ملکی فیروکین جنگی این ترکیه ایریش مد کردن روزانه طیران کشفی سرمانه این بیمروف گلو برپرسری بکینه اف خاکیه چو به هزاران کیلومتر طیران ترکیه درباز دبتیر مخموری دخه و نتوین یکبوی بیدنگه حکمت عراقی آخوی تجاوز کردن چما بیدنگه جبویه که ام وی برانبر خو بیمافید بینین و اوه ارکو برپرسری اف هیزین که من ها بحث کردین همیان تی خواستن
ما بری راپور آماده کربو جوان توی نگیبوی جنابره ما امضا کم کربون آوانا دمکن دوی بگهنجی خو و هولدان ما ده همو آلیان ده چون نتوی چون ناو نتوی جب اف بی مافیال ما هاتی کرن اف روشا آلوس و تنگزار اکوش بر سدم آمبارگوی پیک هاتی در کتی هولی برین در باز کرن همو مافین خوین روا امی بکار بینین چالکین دموکراتیک امی بکار بینین و امی به همو کسی بدین اثبات کردن که اف گل که دلسوز نتوا خویا و جبو پاراستنا همو دست کفتین مروواهی ارکب که مثلا ملی خوی پیک بینن جبو بی هودان ما هر تن بردام کنو امی تجاران دش وی تکوشی نخوا برندین